16. riječki autoslalom, prvenstvo Hrvatske te prvenstvo auto i karting lige Zapad u autoslalomu održan je na legendarnoj Prelučkoj stazi. Na toj tradicionalnoj utrci na 1130 metara sudjelovala su 72 natjecatelja iz 22 kluba, podijeljena u 9 klasa. U konkurenciji vozača najbrži je bio član Opatije Nino Andrejević u zastavi 750. Andrejević je 3 godine prvak Hrvatske u autoslalomu u svojoj grupi. Pa to mi je najdrža utrka, vozim već jedno 6 godina tu, 4 godine sam pobjedio, a to je zastava 750, ima motor od punta, ima 120 konja, pa bitno je da imaš dosta kratak volan, tako da možeš brzo između čunjeva i mora brzo potegnuti iz čunjeva. Andrejević vozi utrke od 2007. godine, a prva na kojoj je sudjelovao bila je autoslalom u Buzetu. Drugo mjesto zauzeo je Goran Laušin iz autokluba Samobora, treće Hrvoje Šepić iz Rijeke. Pa znači to je zastava Jugo karoserija, motor je Fiat Bravo 1.6, znači 1600 kubika, 16 ventilska tehnologija, komplet usis, na motoru izmijenjen, komponente unutar motora su promijenjene, znači sve trkaće, bregaste, klipovi, znači sve napravljeno, znači po nekim trkaćim specifikacijama, ovjes dorađen, kompletno potpuno drugačiji, na takozvanim unibolima, znači sve ručni rad, sve doma, garaža, projekti i tako. Šepić autoslalom vozi 10 godina, a nekoliko je puta bio vice prvak države. Kakva je konkurencija u Hrvatskoj? Pa evo, ove godine nekako mi se čini, barem u mojoj kategoriji, nekako dosta slaba. Dosta dobrih vozača iz ove discipline otišlo i sad iz kojeg razloga, evo, ima ih biti par, ali nećemo sad o tome, ali dosta dobrih vozača koji su uvijek bili u vrhu su napustili ovu disciplinu i otišli ili u autoreli ili na brdske utrke i tako. Jer se ovo kao smatra neka početna disciplina gdje se kreće u taj svijet autosporta, ali pred par godina je bilo stvarno jaka konkurencija. Uvijek nas 10 smo mogli biti prvi i vozili smo se unutar sekunde svi. A ove godine, znači, ti kvalitetni vozači, dosta njih je otišlo. U utrkama za prvenstvo Hrvatske najbrži su bili vozači autokluba Opatija, drugo mjesto zauzeo je Samobora, treće autoklub Zanatlija. Iva Da Marija iz autokluba Pula Rovinj najbrža je bila u ženskoj konkurenciji. Mi smo ovdje dali zadnje vrijeme naziv Legenda koja živi, baš zato jer produžujemo život toj legendi. Vozi se malo u suprotnom smjeru nego što se prije vozilo, ali bitno je da vozači i publika dođu na taj Preluk, osjete. Lijepo je što je i Croatia Rally dok se vozi ovdje na Preluku, da se uvijek održava tradicija. Organizator 16. riječkog autoslaloma kojim je otvorena ovogodišnja sezona autoslaloma je Autoklub Rijeka. Nakon premijere u Kumrovcu, relijaška karavana preselila se u sasvim drugo okruženje. U sklopu projekta suradnje susjednih saveza, 4. beogradski relij bodovao se i za prvenstvo Hrvatske. U Beograd se zaputilo 9 hrvatskih posada predvođenih Šebaljem i Klincom, te pobjednikom Kumrovca posadom Šaškin Bruner. Relij se vozio na dionici dugoj 224 km uz 8 brzinskih ispita. Starijim ljubiteljima automobilizma to su bile poznate staze u okolici Beograda, na Avali i Košutnjaku. Već po prijavama bilo je jasno da su Šebalj i Šaškin među favoritima relija i da će se za prvo mjesto boriti s domaćim vozačima Stamenkovićem i Lekićem. Prvi kilometri pokazali su da su prvaci Hrvatske u odličnoj formi i na kraju se pokazalo da im nisu zaprijetili ni srpski vozači koji znatno bolje poznaju ovu stazu. Na kraju uvjerljiva pobjeda posade Šebalj Klinc u Mitsubishiju Evo 9 sa skoro minutu prednosti ispred drugoplasiranih. Nakon Šaškinove pobjede u Kumrovcu, mi smo pobjedili u Beogradu, sad smo malo vratili se na pozornicu. U Beogradu je bilo zgodno, imamo 2 lijepa brzinska ispita, Avala i Košnjak. To je nešto slično kao da se u centru Zagreba, odnosno po Smroku ili po Sljemenu vozi reli. Publike je bilo jako puno, nešto malo sitno je kaskalo sa organizacijom u nekim sitnicama, dakle nije bio toliko gostujući teren, odnosno to su kratki brzinski ispiti i tu da bi se pobjedilo, to se vozi već vrlo onako kao jedna ozbiljna brdska trka. S druge strane, velike su brzine,
i sitne su razlike i onda se u mnogim situacijama treba riskirati. Tako da možda je kratak reli, ali onaj pravi sprint reli trebalo se ići na onu zadnju sitnicu da bi se pobijedilo. Todor Stamenković u Mitsubishiju, Voja Lekić u Mitsubishiju, ja u Mitsubishiju, Šaškin u Mitsubishiju, svi smo išli na prvo mjesto, oni imaju domaći ponos, oni voze te brzince godinama. A ja i Šaškin smo se na kraju krajeva dobro snašli. Znači, dečki iz Srbije su imali nekakvih sitnih problema sa automobilima, mi smo to iskoristili, ja pobjedio, Šaškin uzeo bodove i svi sretni i zadovoljni. Nakon ove pobjede Šebalj preskače reli Saturnus i okreće se drugom dijelu sezone u kojem ga između ostalog očekuje Croatia Rally. Planovi su veliki, moguće je i nastup u automobilu grupe S2000. Za Hrvatsku je beogradski reli u stvari donio dvostruku pobjedu. Drugo mjesto osvojili su Daniel Šaškin i Damir Brunner, također s Mitsubishije. Oni su u dramatičnoj završnici stigli do druge pozicije sa samo 5 sekundi prednosti ispred najbolje domaće posade Todor Stamenković, Stevan Raus. Treći u generalci prvenstva Hrvatske je Tibor Vavika, Mađar koji vozi s hrvatskom licencom kao član AK Delta Sport. Slijede Manuel Kodelja i Vedran Bužić u Renault Clio, zatim Ivica Silajdić i Jasna Durak, te leteći Zagorci Šamec i Sams. Zbog izljetanja i tehničkih kvarova odustali su Juraj Puškar, Muhamed Ali Maksuti i Roland Ferenčić. Nakon 2 utrke u generalci prvenstva Hrvatske vodi posada Šaškin Brunner, a sljedeća je utrka Reli Saturnus.